cầm xe chỗ và ngay bị tại thế đi xa bà theo đi khi đó hỏi biến xuân đi khi đó còn đó hỏi biến xuân à ngay từ sáng ở gì cái phụ diêm xây dĩ xây à su nhìn đi bên còn xây về sai á xì xếp dịch thì xếp trăng cái kinh su còn đó song ti cao tại thị ca因為我隔意同齊，唔莫擔心，因為我一上帝，我咪強一嘅信心，我幫持你，我賺一嘅少，用真少賺一少，現代你係特性嘅路樣。哇！上帝十分謝謝家，但係呢，因為自家在社會上建立喺度啊，思想自家十分多問題，十分多自家嘅生命中，咪自家錯摸，咪自家不強，咪自家冇落行，咪自家冇思想和上熱嘅真正嘅路出頭天，但係一個福音經當照講自家啲。冇驚啊！因為上帝嘅一個同在，對上帝嘅一個同在，佢喊自家冇驚嚟講，熱天上帝要特性嘅路，大自家本自家特，熱天嘅一個同在，現大自家係特性嘅路，因為上帝十分錫自家人類，當自家越求佢，當自家越相信佢，當自家去做嘅路去行，自家越順服嘅福音，馬嘅問題嚟到呢嘅生活中，馬嘅苦衷嚟到呢嘅生命中，阿神你相信佢，佢含義唔是強，佢跟你同在，佢現代嘢嘅真少，現自家。個特性嘅路，你下生產你兄弟姊妹，去相信佢嘛？去相信佢，你都係相信你團福音講出嘅，你就呢團福音嚟行，熱天呢嘅生死，呢嘅問題，佢有嘅一個解決，把根。但是家係特性嘅路，當時家亦相信嘅福音，而家揸滿上帝嘅福音，就嘅福音而行，而家順服。熱天是個特性，我禱告俾隆重兄弟姊妹們，在世間你離行你夢見你，可能你離行當我有問題，當我有生死，一個小企行來，我到個小一企行半嘢嚟按小半嘢，啊，主耶穌你看我按小半嘢要聽啲福音嘅人，佢有問題要途中。一個能力，一個權柄，支持佢，你做善事本佢，開路本佢，在耶穌基督嘅名義嘅同在，帶佢特性嘅路，哈利路亞，阿門。